Assalamu alaikum dostlar. Bazar Alami kanalının görüşçüleri. Bugün 3 aprel 2022 yıl Sokuluk mal bazarındayız. Çiğ olsa Sokuluk rayonu Sokuluk mal bazarı. Uylar jağa geldik buna. Uydan başlayın. Oy kimlik baka? Tak. Sizler kö? Çetten başlap tartayın. Bu kimdik ekan? 35 kg. Qancha ekan bu? 190. Ha? 190. Üçüncüsünü to'yta boğaz. Qanchalik boğaz? 8,5 akılcay içenlerge çok kılabalar. Bunday olup kalsa da 35 geçeyim berete. Bu Şuiz mi Alato bu? Şuiz. Alato de. Alato. Buna ki. 190. Ha buna kimdi ki? Arzan yıllarda koşayım mı? Bu var kançadan? 95 milyon lira. İkincisini tut. Onusa? 14-15 litre sütler yani. İkincisini tut. 14-15 vergen. Birinci tutta. Ha bu nasıl? Az 115 milyon. 115. 110 öğres mi la? Bu boğaz eken. Bununsa kança boğaz? 8,5 ay oluyor. 10-15 milyon. Bu 8,5 aylık boğaz ha? Ha bununsa? Bu 8,5. Ha bu 8,5. Ha bu kança aylık? 8 aydan öttü. Жақсы. 3 үй. Бұл да 3 boğaz. Ya mal kimdiki? Так, бұлар не бар боğaz екен bu жақта. Ойлар. Assalamu alaikum. Қанша екен бұл? Сіздікі емес пе? 15 деген kimdiki bu? Bunusçu. Kimdiki bular? Dümen çalatqı. Mına qo'shqan mashina. Chalaslar dostlar. Boğazı kimdiki? 120 на базаре. 120 boğaz. Bu alaçı ala. Tokol kimdiki bu? Bunda iyisi yok. Так. Assalamu alaikum. Kimdiki bu? Arada ne iyisi yok. Çata tatlı sıkıydı video. Kaç ekan boğaz uylar? 110. Tak. İkincisini tuyut ha. Parada. Ha markasçı. Marka kaça? O kaça? 75. Жақсы. Ama o kimdiki? Alındı. 160. Birinci tuğut. 160 milyon getirdim. Neyse. Жақсы екен бұл. 160. Assalamu alaikum. Qanaqasiz? Bu kimdiki ekan? 85. To'qol kimdiki? Bularning iyisi yo'q. Bu Şuiz kimdiki Şuiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qancha bu? 85 ga. Mana aka. Muzoluy. Kaçıncı balası? Üçüncü balası. Bulut erkek. Kaça cem bergende 15 metre. Kaça cem bergende? Cemil kança ne? 45 olacak. Ya siz 15 metre de siz bergen bilesiniz cem. Kaça? Bilmiyorum ben kanayı vereyim de. Yok. 3 kilogram vereyim. 4 kilogram vereyim. Abi Cemil azayıp kaldık. Niye geçti? Olsa ben 40 kilogram 15 lira vereyim. Bu qancha sirotasi? 150 suratı. Qanchanchi balasi bu? 3. balası. 150 3-chi balasi.
Ben 3 mal vereyim. Жақсы. Қанша болды екен бұл? Қанша сұрайсыз? 18 литр. 130 мың. Қызыл алауи. Қанша деп? 100. О, 90 болды бұл, а? Ой, 90 болды. Kaç kanal atın? Базар аламы? Қайсы? Артына тартады. Бені бер бұл жақта, бұл жақта. О, иә? Бұл қаншаны туған бұл? Экинчи туут, биринчи туутта деген неме 28 литр сүт берген, ушундай уйдан да бир 10 чактысы бар үйдө. Бұл пародасы қандай бұл? Швиц. Парода Швец. Борис Швец. Азыр қанша айлық боз ба? Бир айдын ичинде туйт, бир айга жетпей. Бозда 10 чакты уй бар. 10 чақты үй бар, а? Бар тең. Жакшы. Мындан бийиктери бар. Бул бир аз жапсырак. А бұға қанша сұрадым дедіңіз? 200. 200 мың. А кеми бар бұл жоқ па? Болот кем. Оптом болот. Түші бересіз, жақсы. Базар аламы? Ла реклама эле машина удобный чакандан салып берди. Жақсы. Не кылганга? О башага эле барасың. Жақсы, да қайсы үйсізге? Телефон номері айтыңыз онда. 0703 0703 49 49 19 19 35. 35. Қаяқта тұрады ұйлар? Ular Aybizno Fuchika'ya gelip çalsa ben size düşündürüp verem. 1,5 metre uylar var lan. Çoğun uylar ha? Uylar. O çakkanlara kadar şunday paroda da. Жақсы. Достар, чаластар, шүйіз керектер. Дағы бір 20 үй бар дейді, үйде, сатқылық. Осындай алған үй. Боз, сүт сағандар да бар. Полный боз екен. Жақсы сатыңыз. Боз үйлар. Так, мына екен. Базарның іші. Öyle bir şeyimiz uydurar. Bak boğazı bu. Kanca sırası? 140. 140. O. Şagal toşuğunu tazılagan mı? Kanca kan bu? Satılıp gitti. Kanca var? 102 muz olmayan ha? 102 mingga ketdi. 102 mingga ketdi o'shul. Assalomu Tak, bu yoqni qaraychi. Bu qancha so'raysiz? 115 ming. O'sh tartolmaydi hozir. O qancha ekan? Siz qancha so'radasiz? Allah. 110. Okey. Boz o'xshaydi bular, ha? Boz. Qanchani tug'an uylar bu? Birdan tug'an, ha? 110. Bunday ana olgan uylar. Oho. Bası olmaydı ki başı. Köp. Oyağız. Qanchaga ekan muz olmayı? 95 lira adam. 95 ming. Birinci tut. Birinchi tut. Muz oldu. 100 yomdan kişi beri odam vermeye koydu. Qancha so'radasiz? 115 lira odam kişi beri. 115 muz olmaydi, ha? Yaxshi. 115 ming. Siz qancha so'raysiz? Qaysi kanal? Bozor alamı? Bozor alamı. 100 shunday, biroq yoshlar. Qancha so'raysiz? Bunday kursi var. Bundan to'rtov erkak Sotpog'i menen, ha? 70 ta. 70 ming. Qachon chiqadi? Hozir chiqadi. 70 ming so'm tushib beraman deydi. To'qol uy qancha qana? 120? 3 oy bo'z. 28 litr süt var. Qanchani to'ldi bu?
Qanchaga beresiň? 120 so'rab otasыңmy? 120 so'rab otaman. 12 litr. Bağası kança olur. 120 mı bunda? Olsun ya. Videonu ayakta izleyin.